prvi proljetni rani period, zamjena zimskih pčela. Evo, već je treća dekada februara 2006. godine. Poslije duge i hladne zime, evo dolazim na pčeljnjak. Po programu i planu koji sam ubilježio u svoj radni dnevnik, pristupio sam prvim ranim proljetnim poslovima, a to je čišćenju podnjača. Temperatura je negdje oko 2 stepena Celzijuseva, što ova moja podnjača i na ovoj temperaturi dozvoljava čišćenje, pa čak i na nižim temperaturama ispod 0 stepeni Celzijuseva. Zatim evo aktiviram tijesto, pogaču na poklopnoj dasci koju sam napravio u novembru prethodne godine i stavio na poklopnu dasku. Evo sada je aktiviram krajem februara poslije prvog pročisnog izleta, a taj izlet je ove godine bio 17. i 18. februar. U ovom prvom periodu matice počinju sa prvim jajima i leglom i u ovom prvom periodu od 36 dana uglavnom se zamjenjuje zimska pčela sa proljetno-ljetnom pčelom. U ovom prvom periodu prosječna društva ostaju ista po jačini ili snazi, zato što jedna pčela odgaja jednu larvu, a u jakom jedna pčela odgaja 1,3 larve, pa se zbog toga jako društvo na kraju ovog perioda i ojača po snazi. Dok u slabijim društvima jedna pčela odgaja 0,7 larvi, tako da slaba društva na kraju ovog perioda još više oslabe ili uginu. Zato slaba društva na 2, 3 i 4 ulice treba spojiti sa srednje jakim društvima. U ovom prvom periodu, da bi prepoznali sva slaba društva, moramo kroz naredne dane pratiti potrošnju pogači, jer slaba društva malte da ne uzimaju ili sasvim malo troše pogaču. I takva društva na prvom lijepom danu treba pregledati i spojiti sa drugim srednje jakim društvima. U ovom periodu treba sva društva dobro utopliti odozgo sa dobrim i toplim poklopnim daskama, kako to i ja radim.